Karbi Farmers Association asong ingdengkre isi mahang ketekarni ali racampen katalong. Haberam kimo aterang atumpen patirpi ponsit dogmoka Chris Joti School surihini batch ke chengsi football tournament 2021 ke patu ke pangcheng pon. Apora teng pen kisu kilang ledet ajok manja block primary health center along amahang tek mirak auso apran kedamna. Covid akiso pen kacepa jokji aphanpura thongnok be college along cherok tokami kangni pon. Neli berta thanbang Sondro Singh Rongpi aprangsi Bisonat Karbi live kelangwer kaching honarat do ana fan kardom nang pajereklom kardom. Tane pini arsik jitla pen sota ka berta norang ton pen ajaita. Apora ting pen kisu kilang ledet ajok manja block primary health center along amhang tek mirak ausu apran kedamnang. Non-apor dead PR lo corona abur dokok pupen sarkar atum corona aphan apor kache pimuna kajoksi along se kilang ahem along rong pen ke damahut se kachelang ji aphan kisung nang lo pusi dorsing ingti pen akoi pipon. Kiramtang matijong ni paike thomarni disama lakha hini sarmen hansiarong abekar dorsing ingtiachor larsika bepi abang kong kelong po puajok manja block primary health center along an kesu kachelangji aphan damlo larsika bepi abang matijong ni pai kri arni porpai kri isira achitim apor pinso so mahang patheklo bonta ko pai kelangno apia bang achulang kabedet ajok auso abang penang an aduk dolo bangso aporhut apia chulang awe pusita gakhir mate lactogen ke pi dari tha pusi nurse atum pachinilo bonta ni phai phor ni kangsaman ke nurse atum puthulo lactogen sita pinang po pusi thanponlo bonta ke der pi gajok auso abang ni phai pho ajo por phai kre hinira minute kre ke thom apor pirthi kewang pensi chewoi thunang koklo Lapen bangso aporahut manja block primary health center along chokamara tumaphan chongthurolo bonta ajo duty ke honabang mate monsing be abang hor kangri pensi duty kebang rongajok thekdun long ledat lopusi chethanpon Jasmet manja block primary health center along lapusona kisung ke phunang koklake ke chengsi manja long osomara phan keso kelang awarsai kawederapon Lapena duntu non-apor corona abur kedokok pupen sarkar atum corona aphan langchot akapreka ke soka chelangji aphan apor kipipi lapen ke thom abangke ajo apor emergency aphan mesen doctor kipipon pe lapen chokamar kadure laheya kisung ajoksi nelita kisung nanglo lasi manjalong mononphi lapusona kisung kawedepji aphan mesen doctor nurse bipon nangji pusi kisung ke podet dorsing ingtipen jongpon Bonta kamang humeme alam ke lahenlo Monsing be abangke manja block primary health center along grade 4 mate han an ki tuna bang aphansi ajo ke hon adeng pipon lapen alang lilong majokta awe lapen doctors atuma phan corona vaccine ki pi adeng ke pek lapen ajok doctor atumta aduk donanglo Ajat non corona sita langnangji lapen akapre ka kesota apor ateng pen langnangji lapen manja sita isi ke thetan kache tok adim penagapot Mesena doctors Bivek Nangji Muapi Lapuson Akisung Kawederti Aphan Lapen Labangso Apathak Karbenglo Autonomous Council ASEM in charge Health and Family Well RD Bivek Nangji Pusi Kisung ke Povega Tumpen Jongpon Aman ke long admin room tipon lo he aman ke kakhir wede lo so ba ama kakhir piloi ma per ma pilong le peluti ala inun ba nagi pe ini ni dalam Pilong le kakhir ke thala man wangi le pama ing hong ra tu man sita nam pidam long le delo la ta pin tat non kiru wa si nakin am pida man ke pilot thi pilo acha komal lo kakhir pilong le punai pu bangke nas tum se pulo ne ko pila hasar ke puke kakhir peri tha man pine pok so ne bimalong loi ta ama se piri pajal he Ada lah tunggu pilih pucu ke ente. Gakhir pilong le apu aculang tapi pulau tadi ko pilih pucu puke. Ama to dap menalo si nak kelang tu ini terus also.
Rulang long sinang kisor si. Awe lo ka kher na bida mo man heda pelang ma na puko ya loti. Afisi hai. अच्छा. Kelas lektujan pithulo anke thilo lo. Kelas lektujan pithulo manke kinelo suta. Jodmodet ben ana ghonta afisi la puson kakhire ma bitoila. Pinisi ki nam toileti. अच्छा. Banke niliat tumi dikmen la kachiban banke kiso chiban la delivery case wan la atumi chiban la enka dak banke atumi 11 kon lo 11:30 kong along la tipu chipano ne lo polo ambulance ban hang la nili ambulance ban hang lo anke ambulance man ta wantong dikhe ko peri dak chisiglo peri chisigang bong penili hala dak pen also banke direct emergency hala dak me jodmo plot la unedel आरुम में हदाक में से रूम में से जन्मो प्लॉट पे नफी बैंक के नीली बैंक अकों के तुबे बैंक के नीली चलांग बम ला अपी बैंक अचुलांग बदल लो आका खिर बैंक बदल लो के लेक्टोजन नाम पिदम लो पामो 12 बजे लम से लेक्टोजन नाम पिदम ला के लेक्टोजन नाम पिदम लो पी बिला बैंक के नुवे 12-13 पेन बैंक अवेदल है 12-13 पेन चिथे अवेदल कि स्टाफ तो मन थोलो डॉक्टर अवेदल इनके लदा स्टाफ मुने फाइन थोलो दा इमरजेंसी के दो बेसंग हो तो हां लाफाइन थोलो इन थोरबम ता थोरथे आर पोंग टेंग उलो नंग थोरने ना पने होरा की प्लेट सी बांगलो के नीली होला इन हप्ता थेंगराइलो इनके लदा का चियार फाइनो देखलो इनके कोटा दामलो बाइदो तुम बांग वांग थुलो स्टाफ तुम सार तुम बांग डॉक्टर तुम बांग वांग थुलो से दैट दिस मंजा मेडिकल बांग स्टाफ मेसेन सन बिनांग पोलापेन डॉक्टर मेसेन सन बिनांग पो डॉक्टर की मेमे बीबी डॉक्टर पंदांग लो काके थे पेन डॉक्टर पंदांग लो मिरलिया डॉक्टर पंदांग लो काके थे डॉक्टर मेसेन का बिया जोनी पेन सी तुम ला अंसु से दैक मंजा की सुंगनांग लो से मेसेन डॉक्टर न हक मन सीएम सार तुम तमे न हक मन में दैक मेसेन डॉक्टर बिनांग पो और थैंक तला सो कोरोना 19 कुतला सो कोरोना पदम कोरोना लोक पदम स्टाफ न बांग उन इदे दे तांसेलो लासोना टैक्सी कोरोना बन लोक फन लोक पथे ते दा इमरजेंसी पथे कोसन लो नोना निली तुम बांहिनी बात दा दो डिलीवरी तुम बांहिनी बात के दो स्टाफ जोकता वे दा हला इमरजेंसी स्टाफ ते लाता बांग वे डॉक्टर सा तुम बांग बांग दा लातुम बांके आनालो ड्यूटी दोलो के लाख लेंग सादेलो उन्हें लो तुम बांके माने कोरोना ड्यूटी दाम लाप निथम निपीसी ला तुम पोस्टिंग पदाम के दाके इमरजेंसी के कुमार डॉक्टर लोग दोलांग असी मेसिन डॉक्टर डाक मंजा मेडिकल सेंटालोंग नंग तोयबेक नंग पो लालो नीली के माथा सोना टैक्सी नीली के फो सोना टैक्सी जोक नंग फोदु नंग ने पुबांसी नीली पुलो ला सोना टैक आनसुसी की मे फांसी क्लेम नंग पोलापेन दाक बीबी चोट खाली गुती आजारा सोना दाक पदोला मंग पो दाक ते इसी सेंटालो मन जाता इसी हेडक्वार्टर लो नो पन मेसिन ला सीएम ईएम तुम मेडिकल ईएम तुम समय दाक कार्बी आंगलं मानजापेन मोमिताति मुंगपी रिपोर्ट बिश्वनाथ कार्बी लाइव तांटे पिनी आदुन थुआ बेरता नॉन पुथारांटन पेन आरजैथा कार्बी फार्मर्स एसोसिएशन आसंग इंगदेंक्रे इसी माहां के ठेकारनी पचेटनसी आली राचामपेन कातालंदुन लाखाइन कोइरा फन निलिप एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पारलो चोकीहला हायर सेकेंडरी स्कूल पाथुआ क्लामालों पिनी मातीजों निफाई ट्रक आर्नी कार्बी साई चुटिकी आसंग मते कार्बी फार्मर्स एसोसिएशन आसंग इंगदेंक्रे इसी माहां के ठेकारनी पचेटनदनसी आली राचामपेन कातालनपन कार्बी फार्मर्स एसोसिएशन मते पेन KFA इंगदेंक्रे इसी माहां के ठेकारनी फार्मिंग इज नॉट जस्ट अ जॉब इट इज अ वे ऑफ लाइफ लासो अथेपी एनपनसी NDF अमेपु सुजित तिमुंग पेन काचे पाहेमपु पन अमेयालों काचो फापन राजेन फांगचो डेपुटी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग राजेश तिसो बिदिसार कार्बी फार्मर्स एसोसिएशन सोइसिंग रोंगपी मेपु STL कार्बी फार्मर्स एसोसिएशन तिरिपिया मे अमेपु अविनाश रोंगहांग कोंगचुन बांग अमरजित तिमुंग लापेन पेनांग अन केथे किदिंग सोंगजापो सोंगजापियातुम लापेन डिपार्टमेंट अतुम ओंगदुंग पेन चिटोंगदुन लापेन कार्बी फार्मर्स एसोसिएशन आरो वेस्ट कार्बी आंगलं लापेन ईस्ट कार्बी आंगलं आतोगानो केदो साई चुटिकी आरात ओंगदुंग पेन चिटोंगदुन मेयलों के थान पन के साई चुटिकी आसाई जोंसी क्लेम क्ले प्लोतांगते इलितुम केरेंजी आजाकों आवे सोन थाक थाक्सी
anle tunte plote chomowe lasi sai tiki asong pen ke duk det non plang onon sita sai ke tiki vek lonang ilitum sai kachutiki asong kelong nangji aja kong non puta kachilong le dopiklang council pen kelong le council pen nang kilang le dop langdamet pulote ke plang ki phia tum punon ilitum ki dukelak sai katiki aan ahansi kichu tangte pipotsi sai katiki atuma phan inghon hedet lopusi meyalong jaipon non kibangji apora hutke ilitum sai katiki aradatum kachilong nangji aan van chilong wek nangpo tractor punon ajara sai katiki ia jaton sita long nangpo lapen long wek popusi chaktekan cái song là bằng song hàng thép bằng cái anh can bằng cái black dem là son padu है समय पिनिंग bằng là bằng song indeng krisi के chok bằng cái đan nili bahawar long athe nili prang stame saikati ki song amai phu के đan nili bahawar pen stame hala suta kamatha dolo je nili bahawar ke jasemet khiti claim tum side aposi daksi la bangso program NG polo ta ke damtang une de joni son non nili la bangso song mai phu claim bom hosi dak nili bahawar jasemet khiti claim to farman panong si la bangso indeng krisi saikati ki song la bangso song mahanga thega arani katalon dak nili bahawar long se paman pon lo lapen ke west kar benglong na pen samai penang an khiti claim song committee tum nang chetong dun lapen dak ni le bahawar long jasemet penang an ruarim tum nang chetong dun pen pini RD do jot pen tum phan nang cherap dun lo lapen alang tum phan churu lo ni le bahawar khiti claim tum phan lapen dak man ni tum aluhi sarpo man pen alang rajan phangcho deputy director agriculture marketing alang le phan se hang lo khiti claim tum phan me sen advice papite kang lo bidi sore tha pathan te kang lo lapen ke dak song japo STL ame phusamido chetong dun alang le tum ta song phan khai phan kai ke arjap thi babang phulo niliba farman mesen alam than te kang lo niliba rong arat tum ninga rong lo la peni mata ninga rong la the nili labang so program long alang li to man chop phawon apor pen ang pale dun pen dak mesen RD nang pidon pen to man mesen alam na than pite kang pot khiti klem tom phan ko son sa kisung chapa jok di alam than te kang pot alang tom phan churu lo la pen ke jasemet dak khiti klem niliba hawar long khiti klem korte do an injure do an phansta me churu piglo lapen ke ni tum pini dak isi karbriang lo autonomous council phan isi kipu pon kang tung bang kala lo ke dam tang 2020 ning kan tarabasa pathu aklam along indoor stadium along ni tum sai katika song tum ke mang pathak tok jir pen demand of charter karbriang lo autonomous council phan pilo sita mi hala so demand of charter karbriang lo autonomous council atum pini arni seta karbia khai karbi sai tikia song ba khai aphan kamatha farmers family tom han kamatha pen pini arni ta thang step ene der bang ki ningduk pig lo lasi pamu heta nili labang so mai joje pransa ningje lo kewang jilangar ni jong si ni tom sai katika song phan jong si prap jin pen nang chingki ke ni to demand charter na ba pleng pi pe polote Karbiang lo autonomous council ake theke dinga tum atheng no ni tum kache song bang ke paklang nang kok po na ke pini nang le tum atheng no pense Karbiang lo autonomous council phan isi ni tum warning ke pilo je prap jin pen khiti claim to farman anak demand of charter long ke tok ateng 18 points demand charter do hala so demand charter ateng pen ni tum phana pachun pinang ji jase met khiti claim farmers family phan lake ni tum song phan kali khai lake khiti claim khai phan kamatha sini tum labang so demand charter place lo sita pini ani council tum anu nang chadan de der bank ning du piglo ni tum asi time and again lo ni to memorandum ki pita lapen event telephonic conversation ta prang hudolo mone foundation de tang de ta sita me alang tum pini ani tum phan khiti claim tum phan jasemet Karbiang long ena 80-90% population e khiti claim tum sita la tum phan alang ta anu chadan de der bank ni tum ning dug lo lasi alang ni tum phan ke pukang tung bank ke prap jin pen demand of charter pothak ni tum KFA karbi sai chutika song la boso demand charter pothak prap jin pen a chingwa i phansi nangli tum channel pa alang tum team Karbiang long ka ja tum pha songja promani tum tuning ri lo la lo Karbiang long joki hola pen Onilson rong pharla pen Silonijan pen Govin tiso report Bisonat Karbilai Tade pini adun thua berta non puthodang ton pen arjoitha Ning keme par pe ka bang phi jituka bepi ahin pen kidu kelak arada phan pe kar om kerona sai kedengpon
Pini matijong ni phai thok urmi arni lakhain koi rahini sarupathar constituency ke parlo balipathar ahabar number adarso Pogland lekhe arong amekar joysing lekhe ahemasor mate ning ke mepar pik abangpi jituka bepi ahin pen amethang awe sele pusitame pini number adarso arong along Pogland lekhe arong lapen kanbor terang arong along kedo sarpi sarphu lapen kidu kelak ame kawe anu kangthong akeng katekok arara tumaphan kang sampen kapejok ponji aphan pura kanghon kajinsu kamatha kedopen ajok Pini ning ke mepar pik abangpi jituka bepi ahin pen amethang ahemalong pikar om mate blanket ape inut pen epak kerona sai kedengpon Pini kidu kelak arara tumaphan ning ke mepar pik abang phi jituka bepi ahin pen kerap kipi pon thega jok khabar arara tumpen kachuru pajirpon Lapen bangso asailong alhuyaman pen akachitong dun lake sarphu lekhe radasai klembang Dokiram terang meipu local committee Deising Bay Kongchon bang local committee Jotnosing Bay lapen Pohiram Bay radasai klembang phuatum pen chetong dun Pini kidu kelak arara tumaphan don pli cap so se arara tumaphan kang sampen kapajok ponji aphan pura blanket ape mate pekar om kerona sai mesen ingsamjin pen pachun ponlo jituka bepi pulo wifi sitame nili mithang da kawe det pen wifi sitame sarpi sabura Ninkan ko an pelo ne ke sar ki kriatum pe ke chulo hai the kang sam pen kon an aduk ke durenti so nili matha pen si jungjung pen nili mithang ave des tami pe pak wes tami ninkan sam pen chipi chipaji lo nili ningarong an don kan phanang lu bang sapi on ulun bang ko ra ke thom phan si nili pi lo pi sabura bang vui pen hemi pi atum phan dang lok pen idon pule hisabate idon ko ra ke thom Karbi Anglong sarupathar pen Jotnosing Bay report Bisonat Karbilai Tade pini adun thua berta non puthorang ton pen arjoitha Patumi matijong ni phai pho bhomkuru arni Nerlo porphai hini apor malampen thongnok be college along COVID-19 akiso pen kachepa jok ponji aphanpura cherok tokami kangnipon Patumi labangso amayalong additional deputy commissioner mate thihek pen ADC Rajeson terang ahin pen Karbi Anglong arlo phan pharai si covid angprim ken et nangji pu alam lapen laso angprim enlote covid akiso pen chepajok ponlong popusi Patumi labangso cherok tok amayalong chethan chemumpon Labangso cherok tok amayalong Karbi Lochalia Song Hauraghat Regional Committee Dogmoka Press Club lapen penang an hadak araratum chetong dun Karbi Anglong dhenta ghat pen Mizoram Hanse report Bisonat Karbilai Tade pini adun thua berta non puthorang ton pen arjoitha Haberam Kimo Terang Matati Hekpen HKA Atum Pen Patir Piponsi Dogmoka Chris Doti School Surihini Batch Ke Chengsi Football Tournament Ningkan Surihini Ra Engkoira Isi Ke Patu Kapang Chengpon Patumi Matijong ni phai pho bhomkuru arni kang sam porphai hini apor malampen laso ke chengsi pathupon aterang amen lake Anglok Football Club lapen Rasinja Football Club angbausi pathu chepatepon Lason se Patumi Kechengsi Football Tournament kibi ponalong Alohi aman pen kachetong dun lake Bura Singh Teron Headmaster Lakha Trainer Cap Hauraghat LSC Probhari Hewali Ingtipi Prakash Rongphar Rongsar Habiram Rongphar Arong Maris Hansepi Babu Singnar Abarim Ward Commissioner Lakha Isipen Chenglok Penang an kethe kidingatum chetong dun Anparta labangso football ke pathu kibi ponalong Dogmoka Chris Doti English High School Surihini batch atuma hin pensi tangka sponsor pon Kechengsi mate winners anong e lake Suri Engkoi runners up Suri Cap Lasonsi HKA club lapen rong arat do anatuma phantame labangso asaelong kacherap chepaduk dun pegapot kachuru pajirpon
Lason si kecheng pen angdung kitian kangkrung kangsai ponji abang phoatum lake Bapuram Singnar category pho AFA Bisnu Terang category pho Kasa Bolon Tokbi category ke thom AFA Protap Hanse category ke thom AFA Latum pensi labangso pathu kachepate along ingsamjin pen angdung kitian ingsai ponpo Karbenglong Dogmoka pen Rukasen Kro report Bisonart Karbi Live Tane pini prime time berita la an pensi kang to neglo kado we phanta kurwang thula pen dome thakme